ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Buseisya niwe kwatiwa kwa kana owatinda nesa ti wakeli wa matuku atatu mwaini wa nyanya mwaka ni 2021 ndi uthoche na moko eli tutambanie mwendeni wa Vilingi wa Mauvoo tukavikia na umana maundu alama vikie na ukitika muthenani wa mundi ndi unengelelia Mauvoo makele mavuti matema kwekia ngali kwemwe masiro makwa nitwa Veronica Siombua Sharon Dinda no kwitha aitwa ndilila Mauvoo maitu kwanzia ya meko museisya mbitikili tukwate amwe maala tumanengete uito muthenani wa umundi. Latukumbanesye ne vamwe na chathi cha kumumasa General Jackson Munyao utwaiwa utuini wa watuka kuya wote tuyumundi. Siama ila singwatanioni ya One Kenya Alliance kuandika valua wa kuvunzwa kwitha ngwatanioni ya NASA. Kiyosek kwendekethwa kwitha ungu wa muvea wa utandithia. Na umundi twina livoti ye mwana ila tuminengete isitwa ya sioni mbailu. Vilingi wa Mauvoo. Museisya oingi no tunenanye ndini wa namba ya utumani mukuvi ilane ile itatu kenda imwe itano oingi no twatie ndini wa mitandao ya mikumukanilye vala Facebook tukwatia na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV nende na udhocha tutambanie mwe ngina mwiso wa Vilingi wa Mauvoo. Ndongoi kauta itongwewe ni Minister wa Ita Mwandu Monica Juma, Governor wa County ya Makueni Kivutha Kibwana na Commissioner wa County Isu Mohamed Mahalim nisiavika madhikoni maula kwa ivinda ya saa wa muthukumi wa serikali wa Ita sia Kenya KDF General Jackson Munyao utuini wa watuka kuya wote kauntini ya Makueni nindini wa chathi vala aneni kivathukanyo mamenda maovisa manene ovamwe na ndongo isia serikali nene na ila sia kaunti sisilae sukuluni wa kuvundiwa maundu mausesei wa National Defence College tanzia imwe ya kumanyiwa undu matonya kukitana na uvuku ta ulusani. Caleb Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Kichathi cha muthia cha General Lieutenant Jackson Munyao na ulona thukumite kwa ivinda ndini wa kikosi cha itava nthinu ya Kenya kana Kenya Defence Forces ndongo isike vathukanyo cia serikali ya yulu itongoiwe ni CS Monica Juma OCSA na ula wa munene wa majeshi va Kenya Jeremia Kianga, Governor Kibwana, County Commissioner Malim na ndongo ingesi vo ndongo isaita umunthi one cietha civika ndini wa chalo cha muthia cha General Munyao va watuka ute wa musyi munene wa wote ni nthini wa chathiki cha mathiko na vala County Commissioner Malim whether aikatha meko masio mamutotia na ulona thukumite nthinu ya Kenya kwa kavinda na vala waumya uendekethio wa ndongo isya serikali na cia mivea yikivathukanyo ta ma CEO kwamba kwisila sukulu wa kusomea maundu maita kana jeshi itanamba kuolotwa kana kunyuva kwitha si ndongoi. Tulisema tuweze kuona mfano wa Generali marehemu Munyao, kila mmoja akitaka kuona kuwa CEO katika nchi tunasema apitie National Defence College. That is how we value it. Governor Kibwana na ulevi kite cha thiniki ni wawetele mbeta ya ukambata itha na historia ye mwana ya kwitha ina ngumba mbukiti isya nthi na vala wakatha wia wa mututia General Munyao. To be the first black African to go to Sandhurst from this country, for those who know what Sandhurst is, that's a big, big achievement. And even to be the one in UK to be able to present the Kenyan flag as we attained independence at Westminster Abbey, as also Kisoi was hoisting the flag, Mount Kenya. Those are big achievements. There's a lot of history which sometimes is hidden, but nonetheless, very critical history. And listening to and seeing what General did in his life, it says
he was and he is a great man. Monica Juma na akene wasoma valua wokia kisio wa President Kenyatta na ulau kueleasya Kenya tayasya ndongo iye mwanya. In this moment of his passing, my thoughts as a Commander-in-Chief and prayers go to you, his family, and to the Kenya Defence Forces fraternity. We as a nation treasure and honor the late Lieutenant General retired Jackson Munyao as a career soldier whose service to this great nation was selfless. Don't be late for heaven. You kneel down and praise the Lord. Mutiutia Jackson Munyao ni general umwi wa Ukamba ndeni wa itasia Kenya na ulona atiwe ni thayo kwi matuku miongo ili mwa mwe muvetu na vala umundi wo wetho aithi kwa kuiana na mitalatala ya ita. Present. Fire. Mutongo TV kumava watu ka wote kaunti ya Makueni ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Mithena mivuthu itina wa ciama ila inaseovitie ngwatanio ya kiuteti ianasa kwivitanga ngwatanioni isu kwi umuthi chama cha Wiper, ANC na Ford Kenya ni ciamwandikia mwandikithia wa ciama valua wa kuvunzwa ngwatanioni isu otondu Benjamin Mwaka ukutwelesya ni kana atongoi ma ciama ii Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula ni mamutula munini wa Musumbi William Ruto mayasya taukukenga enenthi na maundu ma bottom up vala oingi mavuthisya uneni wa mutongoi wa ODM Raila Odinga wa kukilia ukwati wa nthi. Nitwevetanganasa na ete laimone vala tukasongelia mpaka State House ni utumanino neni wa ciama cia Wiper, ANC na Ford Kenya ila kwi umuthi mvalua mo makukola mutwano wa NASA bapokewa ni mwanikithio wa ciama Mwandu Ann Deritu. We have conclusively agreed as a party that we want to be dissolved out of NASA, and that is the position of our party and the Party of the Lion. I therefore, on behalf of the party, confirm that the relevant instructions have been executed and actualized the decision. We want to engage with Kenyans who have the history of supporting others, Kenyans who have the integrity to lead this country, not just any other Kenyan. Ndongoi cia One Kenya Alliance nisio samanao kwathana unimwe kwa enenthi vala cia kimana kuvalanya viutetu wa mutongo wa ODM Raila Odinga kukonya kutumia sindu ila sizeovewa va Kenya wa Buy Kenya and Build Kenya na ula wa munini wa President William Ruto wa kukilio kwati wa bottom up economy siweta eli meiko masola na kumakenga enenthi. Some are even mistaking distribution of money as an economic model. Others are mistaking a policy called Buy Kenya, Build Kenya as a model. You know, it is very laughable. To fight against corruption, what model do you need against corruption? Other than making sure that people are investigated and taken to court and charged. So let us not confuse Kenyans with semantics. Model he, model he, model he. Some of the people have never even dealt with one of the models in economics. And they are telling you that they are bringing models of economics. Hatutaki kuzungumza juu ya bottom up ama wide upside down. Mambo kama hayo. Tunaelewa kabisa. Uwezi ukazungumza juu ya economic models. Wakenya watakumbuka kwamba mwaka 2007 mimi kwa upande wangu nilianzisha mwito wa kufanya kazi 24 hours. 24-hour economy. Na bado tunatoa mwito huo. Oka yu niambia uthukumi tangwata niombetikile kimia kwi umundi metilatala ya kusovyo alanyo wa uthukumi zia kusakoloko kile kivevelo na ngwatanyo au ndumwe na manifesto ya ngwatanyo niliende kwa oyu. Political party coalitions are built on trust. Once that trust is eroded, the partnership cannot survive. Clearly, it cannot be NASA Part 2. On a more serious note, as we speak, some of our men are actually at Manzoni planning out things. We're going to work out a manifesto that every Kenyan will have to read.
we feel very happy that a dream has died and a dream has arisen. The phoenix out of the ashes of NASA is One Kenya Alliance. Ugo ni kana ngwatanio ina mwana wa kuthukuma ingi hivi ndani ukite na mutongoi wa ODM Raila Odinga. Ni uneni wa seneta wa kaunti ya Bungoma Moses Wetangula ula ingine wa mutongoi wa chama cha Ford Kenya. I want to invite you to go and read the history of Elizabeth Taylor and Richard Burton. And they are alive in Hollywood. They married and divorced 5 times. One Kenya Alliance hiende kuswania muno kukonya unyanya wo na Gideon mwe wa chama cha KANU. Ulakwi umundu utanavika umbanoni na kuchwika we wasi amaila ina indhino wa ngwatanio ya NASA. Oingi vena makulio kauta kukonya biana ya utongo imbungeni. Ila inakwatiwe ni amwema ayumbe na maseneta siamani hii siya oka. Matambito dha mangwatanio ya NASA. Now that NASA is no longer there, a new mechanism designed under the standing orders managed by the Speaker will guide on how we handle those things. They also know everybody is ready for any eventuality. Sacrifices must be made. They are ready for it. But as it stands, I do not think that anybody is likely to move in that direction. We may not be here with Gideon Moi today because this was more of a specific issue of the parties that were associated with NASA formalizing the exit. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava kauntini Lovi. Yenito Benjamin Mwaka. Ateti ala mamukwata amba umunini wa Musumbi William Ruto matongwewe ni muyumbe wa gatundu ya Idheo Moses Kuria ni makanya ala matonya kuidhiwa na mea makuvalanya unyuvani munene mwaini kana mwakani ukite mwaini wanyanya mwakosu tuendete wangilili na miongweli na ili okavinda ni kau ndongoi ii nisiaweta kana silikali niendeye kunyamasia munini wa Musumbi William Ruto sinengane ngelekanyo ya wakwambililia Vala Ruto unasiwe aitambuka ndi mutui ya Uganda. Someone is asking me about what happened at the JKA yesterday. I think I don't want to speak much, but I just want to say, for those who have been going around saying that William Ruto is not the deputy president, now you know he's still the deputy president. That's a good side of it. That my good friend Tinga is not the deputy president. Yeah, it was proven yesterday. We wanted to start doing harambes to buy him tea and mandazi, but now we know he's still the deputy president. So we will leave childishness to those people who want to practice childishness. For us, we are going to remain focused, we remain mature, and we remain the reasonable people. And I don't want to add more to that because everybody can see, even children can see what kind of madarao is happening in this country. There are some people in this country who are not committed to a peaceful transition. And that is the whole thing you're seeing here. But I promise them it's going to be fire in this country. They can take me wherever they want to take me. It is going to rain fire and brimstone if somebody tries to tamper with the election date of the 9th of August. Next Tuesday is a public holiday to some of us because it is exactly 1 year before 9th of August next year. It is just next week on Tuesday. And from that time, we are on preparation. I am very happy and I'm satisfied and on behalf of our team that we are nearing the tail end to naming the extra commissioners for IABC. Because now we should only have one mission. And that one mission is about preparing for a peaceful election which is credible, which is transparent and which is verifiable. We did pass a law in 2016 as part of the Orengo Keraito Committee in which I was a member, that no changes in electoral technology, in electoral processes should happen 1 year before the election. So we should be asking ourselves, do we have enough BVR kits? Are they working? Is the results transmission working? Is all the KIMS technology working? That is the only agenda we have. Bunge ya Kitui niendekeria kimanyisio cha Kitui Youth Skills Enterprise Center
kana kiosek kilaki kisioni cha Manyenyoni musini wa Kitui na kilaki seuvasya mavia kiumwe uungu wa muvea wa kisomo na kutoa ngaliko ya utandithia kwa kithi wa kitaalanite mivango miailu ya kilame uvundisya no ingi kwithi wa vatena ilovia mbingi sia mwenendi itumikite vatena uniko ona umwe kwa kisio kana kwa kimanisio kiu. Onesmus Chalo ni mwandiki witu. Nthini wa mutalatala ula mbungeni ya Kitui uthakitwe ni memba wa mbunge ikuma wodini ya Nguni mwingi ya katika untini ya Kitui Ngui Kiruru ni kana itina wa kamiti ya mbunge ya maundu ma kisomo kutambuka kimanisioni ki ni manethi ya kiithitwe ki nthini wa mutalatala wa muvea wa kisomo na ingi kwithwa amwika maithu kumithwa uya momo mate kwivwa vala maviala masevaswa mathoa wana vai wala nyowa ilovili kwatikana ata vaita undu si utumika. Umundi nendo nena obanini ulua report ila na tebo mbungeni ya Kitui County yulua skulu wa kufundisya mabisi maitu wa kiosek ulawe ba Manyenyoni Kitui Township Ward Kitui County kana idhini twanengiwe jukumu ya uthi kusiaisya na kukunikila yulua kila kiendea katika skulu usu wa uvundisya mayuthi maitu wa Manyenyoni na kiki umanie na kwithia skulu usu ni wambiwe batemetalatala ila ya elite wambia skulu wa muthemba usu ni kana wise kwithia nwabikia matarajio ala ma elite kulingana na policy na miamulo ya ministry. Order Honorable Nganga. Nthini wa mutalatala uwi wetakana mbesa sia mwene nthi itumika undu vatailite ovoma na ilovila sianenganio ni serikali nene kuondwa kukitana uwu wa corona va kauntini ya Kitui. Na indi kiuke umanie nundu nituonie mbesa sia mwene nthi silika katika skulu usu wa Manyenyoni na isa ithia siutumika kwanza ila siailite na kuongela ni vanenganiwe mbesa mbingi ila siailite kwithia sisi ovo wa COVID-19 katika college maitu ma kutrain mabisi maitu lesi to vocational training centers na maskulu ma siana nini ECD centers na indi ila twaendie vauta kamiti nitongoezi kamiti ta mwene kivila na kamiti ya langi nituonie sindu sio senya nundu twaendie twethia vayuvo wa training na vayuvo wa uvundisya mabisi maitu kila twakitisie ni kana siana isu situ ni siatwikithiswe andu ma uthukumi na uthukumi mumu utekuivwa na twakitisie kana wiawo ni kuseuvya sindu ile itumika kuuma leluni sindu ile itumika miakoni lakini maiva nai na methukumia kundu kuthuku. Ngoi iwetakana vai mwe ya uimanisyo kwithia sietwa ise viasala otondo kimanisyo kicha kiose kikiende na viasala na siana ithi siele kwithia si asomi indi ti athukumi. Twenda kwazia po sure wethe osune skulu no register na zondo wailite no kwithwa na policies sio nthei ulua makosa mayouth ma miaka ya anata makazi hata kana ume nima suvika ona ndwala mena mamutha mavuthu undu maelite kusuvika. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Musaisya livotisu ya Onesmus Chalo ne kutunenga ivuso yambe ya ukwata udhumu nindukathiva setu siokethetie o mitukime Mauvoo ma muvea wa kuthima usio wa sindu ula wita wa Kebs va Kenya. Ni livoti ye mwana yumbanitwe ni mwandiki witwa Mauvoo Benjamin Mwaka ekaitukwate utandithia. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umai ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu vamwe nundu wako
Chivano ndo waku kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia mawiyo nikenda tuthudhanie undu tutona kwailia mikanile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambea kukila muvaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Vayenzia ngaliko sionde uvana utumika muthiani wa lelu kuonania kana ngali sionthe iyitikilitio kuvita. Wene wisingu ngasi ya kisula ila siesi imani siya chulu. Gunga isi ya seovikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption. Gunga hii nitumite sima siya chulu sima nyika ndhionde na talii aingi kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa atatu kana ana. Nundu ngunga hii si nyamu cia kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamu isu. Pasi ningosa simu naku lakini ndambete osa simu naku niwe sine ko gangalika mindo galika libu tio ba matako nangelika ndini na alika mutumionge natambatete u yake lingoloba hana umia ba una atia subia mundu mukana ke atonela libu tibinga twambata pwezu niwe siba upa nyunge tondo ndetine mwanenyu Zui ni siwe mundu muko akatata ungone yake bana bibi negwake beza na tavu pale salibuti. Watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 5 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala. Akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na mziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na mziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Nina udhocha ingi musiaisia tutambanie imwe. Umwe wa muvango munene wa serikali ya Kenya ni kuikiithia kana mwenendi etumia sindu mbailu cia kuikala cia kiwango cha yulu na muno itena udhu mwini kwake. Serikali iyo sete itambia yao kuvikia ndoto Kenya Breweries of Statistics kana KEBS ni muvea wa serikali
ila uya wayo ni gukunikila kwa withianu wa sindu sionthe va Kenya mbe wa kutumika kusia meisio kwa Akenya. Yo KEBS itumia utuika wiva na mutalatala wiva kuikithia wikiku wa sindu ila Akenya me utumia na ninzia siva KEBS itumia kuikithia sindu sionthe ila situmika ni mwene nthi ni mbailu nikenda kumana mausungio ma makulio a onthe livota witu Benjamin Mwaka nutumbanise livoti mwana na ila uminengete isitwa sio ni mbailu na kini kilungu chambe. We tawi mwene nthini wisikana kindu chonthe kila uwa sokoni cha kutumia cha uya kana cha unywa wani wisi kiso twikani cha upikia kisilanzia yiku sindu sionthe masokoni lise uvegwa kwisila kuthiwa yani processing makambunini a utona kuikithiata kana ni nze ovyu na sitona kuthwa kana kuete meisyo ila siatumika. Ni kitumine keyu vala nitambukie miako nene ya mawisi na labs ya kwiko thimi na kuthiana iwango siose wa sindu ilisi uvewa makambunini onthe va Kenya KEBS no kana kumana yo iseso ya kuthima useo wa kindu chonthe kise uvewa va Kenya yambisya ata utuelesya matambia ni Boniface Mbithi Mwendo ofisa munene ngalikoni ya Organic Club na ila itoisya isesothi kwa sindu sionthe ile process ya wa kambunini mutalatalani usu wa kumana kwekia product ithi kasamuka uketa wa SMAC wambe yana jila manufacturers alama nengetwe utue alama na utue kwa kusovya sindu itutumia me kusaubya mamina kuseti process yo sia kusovya sindu ithi nikenda tona kutumia class for example utasoda wa Crest ni moka ku Kenya Bureau of Standards makasia tina mubango wa kwambesya kwenda kusovya soda wa Crest na mamina ku report ku KEBS ni moka abisine ulama nenga wa mafomu alama kususia makasi kicho tikwenda kusovya kamba nijitoyeta wa una nitiyumba nitie tina utwika wa kuthima sindu hii nikanatizo visindu nzeo ila siuka yenda yako tumewa ni mwenembe. For example soda uyungwete tawoka pa yunye kuma lab titha tisisya chemical yitawa preservative chemical izunila ituma soda o wekala ndukani ethani kwa ibida ya moyo mwe mieyele mieyetatu utekwanangika isiniyo chemical ila tuka au sisya ba nundo jibala itailite kupetuka na jibala itailite kutheka petuka nundu ya petuka bau nitona kwitha emoisyo mene yito labu isia KEBS ni sia mamilioni mambesa na sithia wasi tayali kukunawia ukunikiliwa ithimo sia sindu hii wambia tao for example twice for example no se soda kana no se detergent yo ya uthamba moko adi sanitizer ya uthamba moko yithoka ula mutalatala wandikitwe ila document yitwa meter standard ni withawa itu kindu chambe wiosa kithimo kia nona cha uthima wa thima muntu wa wetu ubulani na chemical yetawa ona wa mina na chemical yetawa ona wala ukwata kindu kiiliona mayani maingi baita sample hizo ine mayani na mayani yani sisi pesticide hizo nundu nitese ni makona wa chemicals mekwe miundani lakini tiyete ya mato hivi tiyete ya mamina o process me process leke katika kana ani test pesticide residues hizo chemicals hizo ikuna wa kwa miundani kana si level on ila ya elite kana ni vitu level ila itailite yukwana undo tebunde twe tatia ndo ma science ba lab by the time adhani kinungu dima kike kaume results na sikini kiseo kana ni kithuku fe mitalarala ila ila indongo esia paandi ka kindu by the time ngazi kindu kene kithuku ninaelera kwitha ni sure wiki kindu kende ni kithuku ni kindu kithuku kwana na KEBS ni kana sindu sionthe si utumika ni ene nthini lazima sisili thimoni i ona ila sieta wakuma thisianza ni ithime ya ku airport ya Mombasa Kisumu na mivakani yonthe ya Kenya ni maofisa ma KEBS na kwa bahati ndugu kindu kikaumanza na kiyuka obika ba kiteke sisi kitana kile wa ba mubakane for example ta Mombasa
etha ki container zito na kilo ilike sokoni mali ziambia utewa ni yale kwa samples ikaetwa lab ikasiwa kana ni nziondo sielete siethwa sina mathina fulani ikatungwa kula simu siethwa ni nzio ikalo katika sokoni ikatewa. Maofisa me mwana ma KEBS methia wana kivalua cha kuikithia kambuni ila iseuva cia sindu ii isiatie mitalatala ila itikilitwe ivinda yonthe no kana kuseuya sindu itesa uthua NND yo iseso ya kutoesya ithimi ii yaelete ukue vinda yanata yenda kwosela baba maybe sindu icio nthe wina cio na kila kindu ki ready kwaku woka wana application wa apply sindu cio nthe wina cio document besa wina cio ni waiba you process ino ni tona kuteki oibinda yanieta osiumwa ta itatu nondo be process ya mundu officer okay asise kama process ya kuya kusolve sindu kana ni nzeo pia ndo mami nona wa smart kizima to nae kalambi makejelela ukethia maina ati ola muyao ingi undu wekiata undu obetukithitwe nondo akusolve sindu ko ni mekala ndo maofisa amaenda company ni ni mekala ebinda kwa ebinda maithi kwa saingi o sindu isu isolve twengi nikenda makaete ingi makathimo makamanyika nae kana undu tatiete yani amwende no solve kindu kiu withie nikisio kwa utumia kana no mwende u tethia ni mwabindu ye misobile ya sindu isu mwaka solve sindu ndoku kambani sinu wabikia aende kubingwa ukethia ndina endea na kutukuma tukomane kilunguni cha keli change wa ingwelesie undu weta wimene nthi utonoma na kindu kithuku yani fake ona kutuika kiandikitwe chumete kambuni nila ng'u cia useuvya sindu va Kenya ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma va musini lovi nyenito Benjamin Mwaka. Naendi ni muvea Benjamin Mwaka nundu wa livotisu ye mwanya mwi wa mundu ume umwe ula ni muthukumi wa bodaboda kwa isitwa Francis Musyoka Muinde wa ukuu wa miaka 39 ni wethi wa kiwuni usini vakuvi na soko wa Ndunduni Kangundo wina maumisie kauta volisi ni maambisia ukunikili kuthiana kikoki valamwi wa mututia woswa na kutoa nyumba ya kusuvia miyaku ya Kangundo munini wa Kivu kisioni ki Philip Matheka ayikithia ndeto hii ni wakulia NND makisio kiu maike kutukiwa masokoni na mwene ilavu kusisia masaa ala meudhosia. Boni Mutisia ni mwandiki witu. NND kumutu ni Ndunduni va Kangundo no maeneo ulikuwa ni wia na cheva etina waki kucha mundu ume umwe ulamwi wake withiwe usini umwe vakuvina soko huu wa Ndunduni. Mwe wa mundu ume uonekie masani mamuthenya usini huu wina maumise ovala NND maende na ukula nyeki kucha mundu ume ukithiwa chuma niwe na chao. Sia ditithiro didasia anake pa sokoni uwito wa Ndunduni. Tite kuelewa anake a ma ata na nitukulia serikali ya Kangundo na ya Malaa ito ne utukwatia andu asu me kuende na kueliminate anake ala malenza maitetia kisiokie nunu nditisikana youth niyo pila ya community na wona zambe yo tinatinangwa pale zape community kuri tuokulia kwa kithito andu asu kana kazabe ne bezabe mundu umoza usikite na kindu kiu ose watwa na tikwatu watu asu hana kama irume yake kwa titemba na undu mekwa na tutasi kulame uzini nako kiko kiki tachambe kwikika kisioni ki NND maende no makani makula serikali iligile kati na kumaikithisia muo na kumavetea wia kati wo itwa yo ni ondu wose nyo aduna ndaiwa newo tuwe ile serikali moko itweke uchunguzi ndo jinde zambe kana katatu ndo wende ya mavinda kwa mavinda ati asengu muno andu mandondoni nanye ndinena yulwa soko ya Ndunduni ni soko nthuku muno pyo ni tuminite andu musee wakwa waiwe ba ondo suo waiwe wakwa iwe wo waiwe na nati wana siana sie nini muno pyo na twana tutwanthenia miaka mingi muno pyo kume binda juko biko munde ndio saidizi ndo nayo lwa siana icu siakwa serikali yo satwa ndiaona kama ngwe wetha ikasomuka ikakandikwe serikali ile autotate ai etusomete siana bathei kana thenda thikiata neti ukolia ondo kutoneka serikali ya Kenya kana ya masako imandandu ni otweka itubetangie muicio asu
amwe mendekethe mĩao ũthocia wa nzovi kĩsioniki iyo vangwe na kuongelangwa mayase kana ũthocia wa nzovi nũmwe wĩthĩtwe wĩothothea mauani ala maende na ũkũsĩ wa kĩsioniki na tũlobo tũtuma ciana citũ ikwa tũlobo twĩtũ vingwa tũyo twenda ithi akato inusa na ciana citũ cialikile okene na ciakao mine wakwa ni kwa hiyo minewa na sie minwa na andu mataitethia mbwesu ndineweka twenda kulia mbwesu no ineweka mundu suna unatumwa lelo ndo andu mandieko twenda umana ciana citũ ni chao kĩtuma ya ndondoni. Philip Mandekana ulani munini wa Kivu Kisioniki aikithia kiko kinu wa makulia enende mamono na itindo kana kutukiwa masokoni masani mawiyo numusiko indu kusumila muno masani mawiyo na mwene ilavu ni maile usisia masa alame udhosia kelango kania na ngwenda utavyano mandondoni ni kindu kimwe masisia masa mo alama osio kamesiene etha ni siafika saa umwe na nuona andu emambia unine basoko nundu wa kesi cia kuana na nembinge zingebie Kenya mundu enuketene na etha we nunyusa oyoka kilabu na ene kilabu methe mesi andu ala mevau nundu mamaluka maendete ni kana kesi ya muthembo ciwikaga ndondoni ikese kwikika kwa u kilangwacia kwa andu ma area eno ya ndondoni ti vigilant muno yolwa masaa ma minukile ni kwitha kuute ndu cia ala mekuo na ala matona kuana nao ni makania vyu ala metha mekie kiko kike mama ne no twatia na ndatika muthia no twa makwatia Mutongo ITV kumoto-ini wa ndondoni kaundini nini ya Kangundo nitawa Boni Motesia. Zama ya kukitana na wau wa corona kauntini ya Mombasa ni ya kuna muungu awau mawau wa COVID-19 kuitiwa musi kuyana na ofisa munene wa uiti kauntini isu Pauline Oginga ni kana ala meutwaisya uiti wa corona misini maina utuika wa kuyana na nimekwikia madhayu ma awau mawau sumu isioni mainena na andiki ma Mauvoo amemba manza maisu matongwewe ni mwene kivila wayo na ula oingi ni commissioner wa Mombasa Gilbert Kitio ni makulia enendi maende kuatia miamulo ya kukitana na wau wa corona. Angelina Muse na Mauvoo Mbeange. Iti ye mwanya ya kukitana na wau wa ikuwa ya corona kauntini ya Mombasa ni yako na mungu uitiwa musini kui awuma wau va kauntini ya Mombasa. Avisa wa wima wa mwene ndi kauntini ya Mombasa Pauline Oginga ni wawetakana tamaikithite kana ala mautwaisya uiti kui awuma tulinyo tu tamate na utui kamwailu undu ula waweta tautonya kuwete muisyo munene kui awau It has come to our attention that there are people who are doing case management at home. The home-based care guideline is very clear at what point someone is supposed to be on home isolation and at which point the person is supposed to be admitted in the hospital, either public or private hospital. However, there are people who are now administering oxygen and IV treatment and other kinds of treatment within the homestays. This is quite risky because there's lack of one, capacity in terms of skills to know how to monitor these patients, and two, the effect of all this is we're getting late referrals from such entities where they come to the hospital when they've run out of option and the health outcome is obviously poor. Okavindani kauni madhingilila kana sivitali munene wa Kisuani kana Coast General Hospital tawena nzeve yaku ya nakui awong ma ikuwa ya corona maiweta kana tama uvikia kukwata nzeve ingini kana kukitana na wau. So we do not have a shortage. I also want to confirm that we'll be getting a brand new oxygen plant at Coast General Teaching and Referral Hospital. The plant has a very high capacity of 600 liters per minute, and that will be more than sufficient. Will be more than sufficient for the COVID isolation unit at Coast General. Okavindani kaumwana kivila wanzama na ula niwe county commissioner wa Mombasa Gilbert Kitio ni wadhingililia ekalima county ya Mombasa mavikie kuatia mawalenyo ala meki itoni serikali maku kitana na kunyaika kwa uwawa ikuwa ya corona. Kwamba nataka kila mkazi wa Mombasa asingatie haya masharti, kwa sababu wataalamu wametueleza ile ugonjwa iko saa hii. Hata wale vijana walikuwa na fikiriwa labda hawapati hiyo ugonjwa, saa hizi vijana wengi ndio wanaenda pale hospitali. Na pia vile vile wale walikuwa wamepewa ile chanjo ya kwanza hata ya pili, tena wengine wanashikwa na hiyo ugonjwa. Lakini kulingana na wataalamu ni kwamba wale walipewa chanjo
ile severity ya ugonjwa ni nafuu kidogo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba chanjo ndio suluhisho ambayo itatusaidia zaidi. Ene nthini makulu mafikie kwiyumilia kwa wingi na kukwata nzanzo ya kwisiania na wao. Vaccine iko na tunahimiza wale ambao hawajapata second dose waje wachukue second dose, na wale ambao hawajapata dozi yote kabisa, sasa vaccine iko. Njia ambayo itakuwa ni hakikisho kwamba tunaweza sasa kuiregea maisha yetu sa kawaida ni kama wengi wetu tutakuwa tumepata hii chanjo. Ngelivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Musiaisia bitikilitu kwate ugumo ngiri tusogerete mituki twende na mwana maundwala mae kitikie muthenani wa umundi. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno kwithi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi kwamba tinainge wathi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongoetie kutane kote wathi wa mukamba wa mbenga na mbenga wathi no mprovete ula kilumio kumini kumanisha no wati yawe na ndi likelo akwambelelia dhini wa Fresh Monday ni chabia ngwatilo wa kelingo ingumba edition wakati tu ni wendo Wednesday na wakana ni one man guitar live na ndi wakatana chiotho kia request yako imukwa imwe na ningi ni kilingu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo ni kwibwa nije tutongoetie dhini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wakeli wakati na wakatana dikotia kilingu cha ni chabia ngwatilo bita DJ Biado wapito wa moshi ni chabia ngwatilo twende yale musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na muziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Nina udho chaingi musiaisia tutambanie mwengi na mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi
walanyo wamanyiwa kulika kilasi cha form 1 no wende kwa mithenya wa keli vala asiai na manyiwa mavikite maskulu ni kwa wingi laini ndasa niende na ukusi wa maskulu ni masab county ya Kibwezi vala asiai amwe malasimikie kukoma skulu ni isu nikana maamukie iseso yiu na ke sub county director wa kisomo wa Kibwezi ni wakulia utongoi wa maskulu kukatiangia walanyo Kennedy Mulinge na Mauvoo 7Pm. Wosano wa manigwa alama na ikimutiano kuna masomo mamusingi mwaka undini wa maskulu ma sekondari uende asiai sub county ya Kibwezi county ya Makueni ni maendelea kufika maskulu ni kwa wingi kutatithia vatu yoyo ya kanasi nasio nisikoswa kiki ukakavina ni kalami lolongo miasa ya sina siana sio yaenda yokusiwa maskulu ni kivathokonyo sub county nino valasi alama na umete kuwa sana siana sio na alama tana kwa tamwana wa siana sio koso mothenani wayo malasi miki kukomela masokoni alame vakuvi na ende umonde kuloka maskulu ni alasi siana sio sietetwe kumana na milolongo miasa ya si director wa kisomo sub county nino ya Kibwezi Kennedy Machora ni wa watatamala simika kuongela tola wali mwalame kosa asiana ni kana kusuvia vinda na ingi kuvetangia singa lama sia kuvangi the nyombasi ya kukoma ilasi siana sio sia makosa mothenaula mesietete maskulu. Kutokana na mwito wa serikali, wazazi wengi walijaribu juu chini, walifika mapema ili wafanye registration ya watoto wao, walipe karo, wa make sure ya kwamba kila mtoto amepata kila alikuwa anatakiwa kupata ili warudi nyumbani mapema. Hatujapata challenge yoyote ijapokuwa wale watoto ambao wanasema wanatoka mbali, lakini tumewashughulikia katika shule mbalimbali kwa kuongeza walimu ili kufanya kazi kuwe rahisi. Machora o ingine waweta sita mena chumwa kiko vikia wakatano kwekithia kanasi nasio ndile ne kilasi cha nyanya na si alikafa mwana imenda selasi nasio inetu maskulu ni makokoma na maina ukwati mwanu kutoa siana maskulu ni lama tona kuvikia ona kedhoni la sia kudhina kuinuka. Ningependa kuuliza wazazi wale ambao watoto wao hawajaenda shuleni ikifika kesho wamepatiwa Jumatatu mpaka Ijumaa tarehe 6 wahakikisha ya kwamba kila mtoto ameingia form 1. Kama ni day school aende kwa day school. Kama ni yule ambaye alikuwa anaenda kwa boarding school na amekosa pesa ya kwenda kwa boarding, tafadhali pata ushauri kwa ofisi ya elimu Kibwezi, tuchukue huyo mtoto katika shule ya day school. Baada ya kumuongelesha tutafanya public participation between ofisi yangu, mtoto na mzazi ili tumueleze ni kwa sababu gani tunamtoa mahali ya kuenda na hakufika kwa sababu hakukuweko na pesa. Kavindani kwa watandithia mangwa na mavukuni makusia waongele kuwa ateja wasiendui ndukane sio. Tuinena na Salome Makale mutandithi wa ngwa sokoni wa Kibwezi ni wawetakana kufikia oyu ateja no maende kufika ndukane sio kuya mathi wa ngwa sia skulu kindu na kila chukililie ukwati wo. Kwi na tumundu kwi na siana siendete skulu tuite ye oila siembingi monota myaka lengi na ni kwache witi na banini tikita kwithoti ituma tukaiya stoko tetele customer pakoka kamwe mwana omwe awalama nibe wanengwa nikwitha siana sio nacio nine kalile musi ngwa cie kata cia nibe wakati yu ameipingwa ne tomanengie uniform ne moki ne mauye uniform no mena wa kwa wingi ndo mawa kumatene nitukwatio ka profit lakini twena kwa tondo tukwatamya kelenge ona owevo viasala uno kwatio kunekuna ndonethe wawiwa kwa ile tamyaka mevetu aiweta kana kini kumana na maskulu maingi kwenda amathiwa manenge wangwa masukulu alimu no menengete asei kana mabundi oda makatuma uniform makatuma maskulu ukasa kwethio na siana imwe kwanza sia wakot sia this school sia twa skulu sia wa itonge bala sio wie nondo log ya skulu yesu matona kwetha mabindo ito onakaendo kanini ta kala ukasa kwetha etha ni kala ito tekete labda ngundu na maike ya bright manini isu itukane isho mwana ekata ayewa eno kana musei adia kamanda uniform atandithia mama vuku na mone mawetata makusia wongele kuwa ateja valame na wikote kana neme kuende ukose ateja aingi mpaka ila wosano ukathela kwina increasement ya customers kwina rush customers nisi sembanete na kuwa mavuku kuwa exercise books golden bells si high school ila me kwa admit ya wa intake ya form 1 nimo huyo sendo ila si kwenda ka school ni twende na ku expect profit mwingi nondo intake na thela siana no siende no sioka school tuyo profit no kwitha we mwingi evuku ya mbathi kana golden bells mbiviliana math stable na mama mavuku alama thimono ndukane isu intake sana tu focus ya na math stable golden bells bible revised
na nini Golden Bells. Bado pia wangime ama Catholic mekuwa imno books. Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Ekali mamuingi kauntini ya Kitui ni maumia wito ni kana walanyo wa majiwa maskulu kwithwa mainewa liu uvikie na usiokewa. Huu ni kumanwa na yua yingi ila yivuilite kisio kiu kumanwa na unyivu wa mbua. Muyumbe wa mwingi ya yulu Paul Nzengu ni wakulia minister wa serikali Siamitu huko Eugene Wamalwa kukati ya walanyo wa kunyaicha liu maskulu ni masekondari na ala mamusingi ni kana kutethesia kwa ilua kwa kisomo. Lina Musangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Ukulio kwa serikali no uende kuma kwa mama inenze mamuingi evikie kumaite liu kana relief food kumana na nzaila ikumbelete kisio kiti na wambua kulea kuyana. Ekali ana alama kwa tasia uimini mana kunikie muno iti na wambua ya mwiwa kana kuithwa inini na menaketha. Mwanana na kamemeka ekali ani maseka na yumetho moma sesi serikali ivikie na kumawa moyo uwa yuwa kwisila kumanenga leu na muno masukulu ni za tunanza nundu wa kuthia ku twina liu wa kutembuga ndina uwa ona wekinu muno nake thona kilo kimwe kia liu kwi mando maneni kwa viti kila kalu kila kanevo lakini weko kitu ni kwatikana kwa serikali tutie nikana ile tunayoteteka twina chana chukendo soma na one skulu yenyewe tena msaada wa skulu tamuchaiwa kila kio kwenda kitu kuya kana lakini tukuondwa vinywa mwe vita kwanye mwenye mutangie ndiacha ni wandu kageki yako kana yako nyondo mwana ni kwa ditekindu ku ndio kwa ditenga hiyo kwa serikali. No serikali okethia ko lama skulu ne kutwete ciana leu ne kanona kana kauma mucinanza ukwithia kavika skulu ne kavona no kethia kana kitu katonyo soma na zetu tialete kwa lili ukwa Muyumbe wa kiliombunge kia mwingia yolo engineer Paul Nzengu na kene wakule serikali kwisila kwa minister wa serikali Siamitu huko kana devolution Eugene Wamalwa avikie kwete anenze aleu maskulu ni mamisingi na alama secondary. Nanza mbingi mwana wakamba na tuenanza ya indo nanza ya andu kitumi na muna kwa mwingi north ngunene ya mwingi north ni mwele na uwa ya mwi wa kele ko kwa mwi wa kana ni mwezi na zande neana na bai mundu no mona akwata liu kala kana akwata kana kanini na kukunge kwena ona alama na akwata kaliu kanini kaune kathelete yune koleza serikali ona kamuni kwa twikie kana kitui county ndia ete kunengo moli yuba ndo batonye kamoli ndo nanga no ndo akwenda yuwe da ndo maito menanzai twe kama kweni kana twithwe tukwaje kana twinenga moli ni kule serikali ku kupitia waziri wa Malwa ni kana withe ne manenga ne moli osu kana liuzu etawa relieve na muno wambe kutoa maskulu ma primary na secondary withe ciana zikuma muzi ono etha kwi kindu kia kuya muzi na etha we kindu kia kuya muzi mezi neza kana mabika skulu makakwata liu na ukwithia ciana no ziendeana na masomo obamwe na mumula wiko. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi ni Lina Musangi. Utongoi wa atoi mamota musini wa Kitui ni waumia ukani movyu kwa mateleva mangali musini wa Kitui. Utongoi watula mute mateleva mangali kwa kwithiwa maitwanga lisio na ungendu kindu kila chongelete muno mbanga isioni. Onesmus Chalo ni mwandiki witu. Ene vila ini mawetakana atu imatomota musini wa Kitui ni mekithiti kana mena license na vena vata watu imangali kutwangali siona hui munene nunu mbanga siangali na tumota musini wa Kitui sithitwe sikathite muno kila meweta kiateto ni kwithwa mateleva mateo nenga atu imatomota ndaya ila mevalavalani mateleva mangali ndeleva siangali mbingi siena kivuthia kwa andu ma boda boda and I want
this one to come out very clearly that mundu wa boda boda is a road user like any other. Where we na ngale, we na kami, we na ndeke, provided no kinete lamine. Respect your fellow ulonge uende na kutumia balabala onetha atwaite chao onetha ina ng'ombe balabalani tafadhali tusubeane mundu sunanengwe ne road user taku na to make the matter worse ndeleba wa boda boda na ndeleba wa ngale maiki bathukanio on them was a driving license which is paigi mundu wesotumia driving license atasomete kwa umbanga imbingi kwa na sikika mokare ya sietwa ni mokare ya andu balabalani andu ma loli andu ma matatu andu ma Nissan ma Probox wethe ni mabothe si andu ama boda boda. Kwa hivyo ninaomba tafadhali hii ikome na ikome mara moja. Kila mundu ende kwithwa katika biashara na ila meza kwithila ni wona boda boda mwana la baba isile nibo kwenda kuovertake harakati nisu ni bakwithwa bena mbanga uni makula zi andu ma matatu maloli na Probox tunenga ninda yatu malelo kila mundu ezile kwoko ni kwake andu gende kuovertake undu wene bena mwana wa boda boda ukosi mbanga kila gengo mina nikana tukwata ni andu ma boda boda ini ebinda yo kwatana nikenda uze kwithwa na wasi omwe na nundu atongo imaitu ma boda nimezikani chairman ni Kevin tuna coordinator Peter kwa andu alange mugwisa kuona makwaze ni atongo mambo boda azutona kwe kumaze no mambuloka Wengine mumiokanyo kwa tuimatu mota na ala methito meitwa mota sio manywete maiweta ni moma vetanga biasala ni ino ndo mayitikile sito yo yende na kwa nangwa katika kila stage ni twithia atu zineze byukana ula uzamanu no longe ula uzamanu so imundu wa muthembozu ethia ni wanie kwithela agizama ndani uzu anie ni kuma katika stage ayamanzi stage yake katika ogui dwanie kwithia wegua onywete no ndwagua onywete bila kukozi mbanga na wazimzia muthembozu nizio tutaenda Hene vile ni makula serikali ya kaunti ya Kitui kumatethesia atui matu mota na alama tambeto likamthini wa sako withia ni malikano kana kwithia matena maumo ila makwata mbanga. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Unyivu wa mawia kwia mwika nundu wendeye na unyamasya andu waingi itina wa kumina masomo. Umundi mwandiki witu wa Mauvoo Mboni Mutisya ni watambuka kwa umwe wa amwika Ian Kieti wa Mbuvi kuma utuini wa Ngonda Matungulu ula wambiye ndithia ya ngiti midemba ya Bull na German Shepherd. Kieti iasya osie itambia yiku kitana na ungei kisioniki na kuivetangana na itindo itamutethia. Bravo, good, bravo, good. Attack, watch, bravo, watch, attack. Amwika ingi ni maitinzena kulika itindo ni nthuku mayasekana kwina mwa wa mawia ona itina gukwata kisomo maikwata mawia ni twakwa manana mwa wa mwika utini wa Ngonda va Matungulu Kieti wa Mbuvi ula ulikite nthini wa withi kana ndithia ya ngiti na kamanyakana ono ndutonya kumutethia nthini wa kukitana maumo ma kemikalile na kwikwatia kandu ovamwe na maundu alangi. Nambiye uya wa kwithia ngite ne form 3 na nambiye nondo area yakwa vai na a lot of vai na insecurities mingi njok tumi nambiye kwithia ngite nondo wa insecurity na nenda kwithia ngite nethelangite uya musio nondo ngite yaku ya sia na wami no kwata customer nesa na wethia ngite yaku nesa na wata quality no kwata mbesa. Nambiye na German Shepherds from South Africa na Bull Mastiff ilasita Bobel. Actually I have 5 German Shepherds and 5 Bulldogs Bobel. Gitizi ya Kieti na ila unena nasio kwa kithio mocha kisungu eseka nao si tambia itanzia ya kuongelanga usesei na weni wonete undu wimutethia ona kwitha watumite masaa maingi na ilovia mbingi kwikithia kana ngiti siake nisiekala sana nisiamutethia. Kutrain ngite wambia na wanangite kwa tienesa wambia ina like 2 months nikenda with the leka capture kila ukatabia nondo mind yako ni young na ego katono kwa tia metoke from 2 months I am safe because nondo neither ne safe nondo
na ngire cia kwa cionthe na cionthe nambi yani cia cio kuma cie papi kun cionthe baingite itambisi na cionthe ni train ya kuma cie papi ndie ta ciangite nene kwithwa ngire nenya mona kiliko chao kitana na kiliko cha mundu ve maumu maingi alaki eti wiselete theni wa wiyo wake indi weni wa wosie o wiyo tama wiya langi sometimes nisi become so violent na si become so violent saila wende yo train kana bena instructor kana mundu onge wokete ukwando isi attack mundu lawo ya against sio sainge se become so violent ngina sikaumie boyo na yo si umie boyo ni calm me down na bai mundu ngoto na calm down ekanye saila si ambe umie boyo iwe ni mana ngite swethe wete wo na bondo la ni me calm me down ngamekulombola ikatulia yukiete makuli ya mwikalangi mandena kwananga ivinda na kutumia ilovia kwanza ndhuku mama nyeundua kwika na maimanyaka na kitindo kithuku keyeuna ando imwana ilata yani uasio sia my age like in my village nenoneta imwana mingi sianangekete ni drugs na kindu kiambe ndesi echo kitumi nethiwe ni busy na nambe ya wewa kwithia ngite amwikala ala me musie no mind courage with the nemekala me busy na mawiya ma musie with the maina kwa time yo the kwananga mana may spend on drugs na siendo sia muthembosu Mutongo ichivi kumotoine wa ngonda va matongolo nyeneta wa Boni Mutesia. Musiaisia vauni vota avika mwiso wa Mauvoo maitu muthenani wa umundi wikwatia kanani wa vikia na kumana maundu alama vikie na ukitika ndio tungia muvei mwanya nundu wa kutambanya na itu ndini wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umundi ula waetewa ninye Veronica Siombua na Sharon Ndinda atwali ula Mauvoo maitu kwanzia ya meko ni kuendea usiaisia musio wa kilungu cha tunenanie kila wetia wa ni Jacqueline Mbinya kwa oyu tiwa Inesa.